اللہ تبارک و تعالی سز مشیت کہ یس یہ عبقری شخصیت یم خاندانک چشم چراغ یم خاندانک زیوٹھ بلکہ بہ ون اہلیان کشمیرن ہندے اتحادک تو اتفاق اسلامیان کشمیرن ہند اتحادک اتفاق محور آغا سید محمد باقر صاحب الموسوی النجفی نور اللہ تعالی مرکدہ اس ساری یہ تھنس جمع یہندس تعزیتس منز میں چھن زیادہ کہین ون نہ میں زیادہ کان تقریر کرن بہ کر صرف اخ گزارش مس نا آغ صٲبس ست میں صرف اخ ملاقات گومت بالمشافہ البتہ پنن ساتھین پنن مریدن ہند دس وقتاً فوقتاً میں تم دعائیہ کلمات سوزان کی نصایح تہ سوزان کی پندو نصایح کران کی شش خبر سوزان خار خیریت پرسان پنن دعاہن مز یاد تھاوان مگر باوس اکہ پھر یم ساتن میں لگ بھگ گھنٹہ ڈوڑس گھنٹس تمن سی ملاقات گو یس میں تمہ ساتن میں تہند خوشامد خاطر چھس نہ بہ ونان کی یس میں تمہ ساتن تاثر امس شخصیت سن نیو سہ روز مرن کس دمس تام مین اخ حسین روحانی یاد تکیاز کہ تھی فقاہت ونوا تھی ادب عالیہس پہ ام سن دسترس ونوا تھی شعر و شاعری مز ام سن ید طولا ونوا تھی فلسفس مز تمہ ساتن برسبیل تذکر ابن عربی ملا صدرا ملا حاجی سبزواری یمن اساتینن پہ کت مے باسیو پنہ جائے کنٹمپرری ٹائمزن مز یت عصری یس سنس عصرس مز ہم کالس اندر مے چھ باسان یس زن فلسفس پہ تو اسلامک یم زن فلسوف یس دسترس یمن تس پہ حاصل مے چھ باسان سہ انکا تو در حقیقت یم تمن ٹریڈیشنل یم زن سن علوم شرقیہ ہک تم روایتی ماہر چھ یم نہ صرف علم و فضلس مزی ہوت اخ ید طولا تھاون چھ کی بلکہ تس ست یس زن عرفانچ منہج تس ست یس زن روحانیتچ منہج سوس یمن ممتاز کرن باقین تمام علماء تو مشایخن نش بہ ون باقر صاحب سو شخصیت یس ن مسلکی تھی تم سن تقریر بوزوا تھی نگارشات پروا یس ن مسلکی تو مکتبی تعصبن مز بند کی اوے بلا لحاظ مسلک حتیٰ کہ بلا لحاظ مذہب تہ لوگ فخر کران محسوس یمن سی ملاقات کرنس مے پور قرآن مجید اخ آیت بینہ اللہ تبارک و تعالی فرماوان انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء پروردگار عالمینس تسندو بندو من زیادہ کھوچن ول علمے آسان یمن خشیت زیادہ آسان تم علمے آسان یہ ہکو بی آیت پیش کرت اخ سادہ معنی خدایس کھوچان تم سندو بندو مز علمے بیاکھ معنی ہیکوس یہ ونت کہ یم عالم آسن عالم گو سُے یمس خوف خدا عالم گو سُے یمس خوف خدا صرف ضربو پرن چھن کافی صرف درس خانی کرن چھن کافی خشیت کس آس خدا سز یمس معرفت خدا یم خدا پرزنومت تسند دل آس ترسان خوف خدا ست یم خدا نہ صرف کتاب پرت سورمت کی یم کتابی ہند ورق پرت خدا سورمت یم بقول امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام عرفت ربی بربی میں پرزنو پن خدا خدائی سند ستی
اخ گئی درس خانی مے مسکین کشمیری تم بڑ بڑ بب میون مے پیوان تم سن اخ شعر یاد تم وونمت أکِس جایہِ درس خانی پٮ۪ٹھ مے حٲصِل کوٚرُم کیٛاہ نہ مے اعمال بوٚر مے از گۄناہ وقت پیری دستگیری کر شہا عفو رحمت مغفرت کرتم عطا یا سن علمدار کشمیرن فرمو نون پران پران پر گئی خالی کھر گئی کتاب باری ہے یم دل نش باخبر گئی تم نر گئی ہم گئی کھر تم نر گئی فضل و عطا ہے لہذا کتاب علاوہ تہ کس تام دنیا یس باقر صٲبس نش حتیٰ کہ مولی واریاہ کتاب مگر کتاب علاوہ تہ کیا تام چاشنی یہندس کلامس یس بقول عارف رومی سہ فرماوان اتھ پہ کر اختتام سہ فرماوان دپان مرد خدا عالم از علم خدا مرد خدا نیس عالم از کتاب مرد خدا خدا سند دن ست عالم یہ صرف کتاب پر عالم کی مرد خدا شاہ بود زیر دلک مرد خدا گنج بود در خراب مرد خدا ژھنمتن پلون پرانین پلون مز تہ بادشاہ آسان یہ وچھ میں اخ کرامت اخ وضع قطع ٲسۍ نہٕ أمِس زیادٕ کینٛہہ سو تراے ٲس نہٕ أمِس تمہِ آیہِ کینٛہہ ییٚمہِ آیہِ علماہن آسان چھِ سیوٚد سادٕ اکھ شخصیت سیوٚد سادٕ وۄتھُن بِہُن سہل انگریزی سان کلام کرُن یہِ اوس یِہُنٛد یِم ٲسۍ تِم عٲلِم بہٕ دپ یِم بقیہ اسلاف آسان چھِ یم اسلافن ہند نمونہ چھ آسان بہ ہیک نہٕ یتھ مے چھُنہٕ تقریر کانٛہہ کرُن مے چھُ تتھ ملاقاتس خراج کوٚرمُت پننہِ طرفہٕ لیوٗکھمُت کینٛہہ منظوٗم بہٕ کرٕ تۄہہِ برونٛہہ کنہِ تۄہہِ گوش گزار تہٕ بہٕ ہٮ۪مہٕ تۄہہِ رۄخصت مےٚ لیوٗکھ علم و ادبُک گاشہِ آگُر بحرِ عرفانُک گواس علم و ادبُک گاشہِ آگُر بحر عرفانُک گواس اوس نباز پننہِ وقتُک بیٚیہِ سٮ۪ٹھاہ مردم شناس علم و ادبُک گاشہِ آگُر بحر عرفانُک گواس اوس نباز پننہِ وقتُک بیٚیہِ سٮ۪ٹھاہ مردم شناس باکرے علم خدا تس رٲضۍ اوس شاید توے علیہ الصلوۃ والسلام باکر علم خدا تس رٲضۍ اوس شاید توے در علوم نقل و ہم در عقل تس اوس اختصاص در علوم نقل و ہم در عقل تس اوس اختصاص نور ژھٹ پریران ٲس تس از زبان و از قلم نور ژھٹ پریران ٲس تس از زبان و از قلم نور باطن مظہرن مز یل لبان اوس انعکاس نور باطن مظہرن مز یل لبان اوس انعکاس اوس اسلافن ہندُے اکھ رُت نمونہ اچھ تہِ وُچھ اوس اسلافن ہندُے اکھ رُت نمونہ اچھ تہِ وُچھ اچھ تہِ گوٚو دیدار تٔمۍ سُنٛد صد شکر للہ بیٚیہِ سپاس اچھ تہِ گوٚو دیدار تٔمۍ سُنٛد صد شکر للہ بیٚیہِ سپاس زہر یہ چھُ مےٚ وَنُن زہر بٔرتِس تعصُبس منٛز نوش اوس نیشس اندر حاجی صٲب زہر بٔرتِس تعصُبس منٛز نوش اوس نیشس اندر سُہ اصل کِس مضموٗنسٕے منٛز وصلکُے اکھ اقتباس سُہ اصل کِس مضموٗنسٕے منٛز وصلکُے اکھ اقتباس بحر سید باکرے نجفی پٔرِو فاتح ضروٗر بحر سید باکرے نجفی پٔرِو فاتح ضروٗر دوست دارو چھُو کران مضطر سمیٖر یی التماس روحِ پُرانوار خٲطرٕ بیٚیہِ ییٚمہِ خانواد کٮ۪ن جمی ارواحن ہٕنٛدِ خٲطرٕ حٲضرن ہٕنٛدٮ۪ن ارواحن سان ثواب سورت الفاتحہ